Ania La Ketdin. Nadamag yu ka din, nanang? Ti Ania Rime. Natakawan ka no matibalo akaro ba tayo? Ni Edgar ka day tinakdaka maatam anak ko. Anya lakit din ni nanang. Asino kumapay ti dadumakat isulaang matibalo akaro ba tayo? Na, agsalsalod sudak laang. Kastamot tanti isong batmaw. Anya kalakit din aya. Ni, nagchinelas kayo mat nanang. Sarino ti papanan nyo? Mapanak iti ay ni uncle mo. Anya ti aramidan nyo ijay. Tumulong hak anak ko. No kasta? Am-amo yun o asino ti agtatakaw? Secret. Di takan panawan ka pa'y. Mapanak iti an ni Edgar tagsarita kami man. Agtugaw ka ate si. Agyaman aklaunay. Ay, anya ngamin ng tigagaram. Putno ka day di nadamag ko natakawan kayo kanaw. Wan garod. Nagbakasyon akla ang itiduangal daw. Iti nagawadak. Awan matan ti flat screen at ibig. Agraman ti daduma ang inginan agamit ko. Tinakaw dan. Adda ka di suspitsayaw. Awan pa'y garod. Saan mo't ngaminan nga agkuri ti CCTV dito balay mi? Madati bagakan ka. Sigurado ang makatulong iti panagsapulyo ka na kitang agtatakaw. Ama mom ni Dane, kalugaran tayaw. Tay anak ka din ni Yolanda. Won, idiawan ka dito'y balay mo. Nangag ko ti ungor ti motor na. No sa anak nga agbidot, rabi iti sa badulay jay. Amo mo't siguro, no anya ti kayat ko asawan. Dati napatag nga ibagak, mainaay ka iti nagtakaw iti balay ti kaaruba me, kapitan. Bagam nga rodin no anya day tatis. Adda ti posibilidad ani Dane, nga anak ni Rodelio, nga asawa ni Yolanda, tinagtakaw iti balay ni Edgar, kapitan. Kasanubutan na ibagam day ta? Ungor ti motor na tinangag ko, idi sabado ti rabi What? Ungor ti motor ko na. Wow, kabisadok ti ungor ti motor na kat day tao. No kasta. Di mo nakita ti tao nakalugan ni ti motor nga ibagbaga. Anya laki din, kapitan. Saan ata nasipngat-kat nga raw nga masiguradok ang motor ni Dan ni Dayjay, kapitan. Anya di sa istoryahan ng ti Gladys king kaytay, tatang? Natakawan ka no ti balo akalugaran tayo, danay. Ni, kano pa tatang? Di napalabas ka nung aldaw. No kasta, Enranada, idi nagbakasyon di lakay? Isa, mate. Adda ka diti suspekda, tatang? Awan sapay, mate. Saan ka nung agkorre di CCTV di balay na? Ngam sigurado, akalugaran tayo madlang tagtatakaw. In timing damot tinagtakaw. Sigurado day tatang. Amang ano nabayag asip-siputan da ti balay di lakay. Idi naamuan da nagbakasyon. Inranada mo tang, di nagtakaw, di balay na. Da ka diti anak mo, Rodilio. Apay ni danay, kapitan. Kaya't bilang nga makasarita. May papanitian niya, kapitan. Da nga binti lang ito daw king kwa na. Nang ito daw. So, ti pagsuspitsaan da nagtakaw, iti gamit ni Edgar. Ha? Anya? Sino tinang ituduking kwa na, kapitan? Saan nga agtatakaw ti anak ko niya? Imposible matinday ta. Ruar mo, ti anak mo, ta isaw ti kasarita ba? Hindi sa ba daw, kat ungor ka daw, ti motor natin ang agnitisay. No kasta, nitisay tinang itudo itinakaw. Ken ungor lang ti motor tinagbasaran na, kapitan. Mabalin na yan, matikasay. Ayawan. Saan nagtatakaw, kapitan? Si Kamat, tinto doon ni Tisay. Una hindi ta bakit? Basta mangisurulatan.
Nangag na kanunga raw ti ungur ti motor mau. Kano kapitan? Di sa ba daw ti rabi ay. Oho, ulbod mo day tabakit. Ada ka di ti pamanagnag mau. Sana po na ti indanon ni ti si kada kamay. Di sa baloy ti rabi kapitan, kat napanak ija ilay. Nakibuya kami iti concert. Iso nga parbangon ang nagawid kami. Imposible mo't, ti kunana anangag na ti ungor ti motor ko. Amangan mo't no ungor ti sabali ang motor ti langag na kapitan. Wano saan? Amangan inararamid na lang dito nga istorya. Sino ti kadwa man na panagbuya? Tinubyak kapitan. Nakita dakmot lang ni kagawad gusting ijay. Kagawad gusting? Ni kagawad gusting ti mang panagnag nga wanak dito lugar tayo di Sabado ti Rabi kapitan. Tanagbuya kami kat nga ro iti concert itinubyak. Anyat masapol mo, Rodelio. Imayak, takat ko dalusan tinagan ti anak ko, Edgar. Ha? Iso ka nung amin tinto doon iti siya nagtakaw dito balay mo. Imayak, tapno lawlawag ti amin. Awan ti danay dito'y lugar tayo, idi Sabado ti Rabi ay. Tanagbuya na iti konser. Kaya tasawin na ita, saan nga iso tinagtakaw dito'y balay mo, Edgar. Ang nangagkano ni Tisi ti ungor ti motor na. Ungor ti motor. Apay, umanay dahi nga ebidensya. Tamno ito doon na ti anak ko. Atensyon seeker, kan pabida talaga dahi tabakay. Anya laki, Nagpatulong akmatkit din kadagiti karubak nga dati CCTV na. Baring adda ti maala ti CCTV na. Tapno malawlawagan kumamutan ti amin. Kan tapno saanan ang mapapabasol dagiti inosente. Hawanan kay ti 26. Apay ka di aya? Saan nga agtatakaw ti anak ko? Tapno ibagaking ka. Dayjay ka day. Nangag ko ti ungur ti motor ti anak mo di Sabado ti Rabi Rodeliao. Ayan niya laki din tisay. Ungor ti motor lang tinangag mo ang pinabasol mo dagos ti anak ko. No ibagakan ka, akabisadok ti ungur ti motor ni Danay. Ada ka di maramidam. Ni Dani lang ka day ti kasi ti motor na dito'y lugar tayo ha. Sa maysa. Napan nakikonsert ti anak ko idirabi iti Sabado. Imposible matibagbaga ba? Ay, basta! Hoy, no kaya't mo tagpabida ijay balaw. Di mo iraman ti anak ko, Sige, may salang ti may bagaking kawan. Mapalit na kan mintumot lang inusinti ti anak ko. Itapay lang kitagsaganakan. Haddan total daw mo. Sana sakti kas naman. Ania? Ania nga. Ay, agar aramid ko iti pagparparikutan yun, Nanang. Ungor nga ron ti motor ni Danay tinangag ko remay. Anya lakit din, Nanang. Ipilit yu pa'y laang mat. Kabisadok nga ron ti ungor ti motor na dadya tao. Ay, nananang, agpanunot kayo pa'y mansakbay kayo nga agsao. Apay ngamin ay akontraan nyo ti bagbagak. Di kay mabutang da kayo ti demandada? Nalaing kay unay nga agpabasol. Amok kayat yu lang ti agpabida iti balo akaruba. Isu nga oray saan kaya sigurado, ibagayo latta. Ay, kontrolom da ita panagsasaom rimay. Mangagdag iti karuba ti kasta nga ibagbagam nakababaen. Diri mortipod no. Kaya tila ang agpabida kini Uncle Edgar. Ay, kitaan niyo Ang mga nudaytan ti pakaibaludan niyo. Pakaibaludan mo adagusan ti bagbagabot. Tap na ibagak kada kayo, umanay dayta pakaibaludan niyo. Anya lakit din ayan, Nanang. Da ka din na panapulis si Balayaw, Ikar. Adla, Kapitan. Di pa'y napalabas ng aldaw. Magan ba't no nakasarita na dya atisay kadagiti pulis? Saan mo't kiti, Kapitan? Diyak mo't lang imbagbaga kadagiti pulis timbaga na kanyak.
Tadyak amo no pudno nga ta, huwag no ulbud na laang. Nasayat magkaroon, nukas ta. Uray siya. Kalpasan ti panagsarita mi ni danay. Kat agdwa-dwa akmat lang, nupudno nga ta di imbagana. Wano agar aramid laang ti istorya. Huwag nga rod, Kapitan. Kinasarita dakmat laang ni nanang na, Kapitan. Uray lang ni kagawad gustay. Ta iso timang panagnag nga inosente ni danay. Importante lang sa ti bagay ti dayay akagawa. Kumusta ngay? Anya tinagsasaritaan nyo ijay barangay hall anakaw. Ada ka din ni kagawad gusteng. Adda tatang? Anya nga tukunan ni kapitan. Okay yan tatang. Nadalo sa akong tinagan ko. Tikunan ni kapitan kat imposible asak tinagtakaw. Ay, naimbaglangayn. Makaangas mo't lang ang datahaw. Ay na. Ay. Una tatang. Dayjay tumot at isit agparikot itaramidak tatang. Ha? Anya ti kayat mo asawin na nakaw. Isumot ti idimandak tatang. Na. Idimandak tapno agnakam. Naglayng agpabasol. Kanagaramid iti istorya tayo bakit? Ay, wain. Mayat dahi ta nakaw. Kastamot lang ti planaw. Tapno agparikot may tiyawanan bain at tisay. Pasensya kayo, Rodelia. Ay na, maawatan kayo, kapitan. Tinapatag, kat napanagnagan ti anak kao, nga isokait inosintay. Hay, wangayam, naibaga ka day, nga agdemanda kami ba? Nagsaritaan may, di may papaniti dahi ta abanag, Rodelia. Ay, hagyaman naklaunay, kapitan. Dakas tinaramay, dadyatisay, isa pangasiyaw. Tatulungan na kami, kapitan. Di kay matanagan. Tulungan may ti anak mo. Mayat mo't lang, nuwag demanda kayo. Nasko na may kanitiliksyon, titaw akas kikwana. Addan ti ebidensya, Kapitan. Ammo ko na sino tagtatakaw. Meron na. Nangalaam ti ebidensyam idas. Adagam ti CCTV ti may sa akaroba mi, Kapitan. Ada? Naimbag man, naala na ti rupa ti agtataka. Huwag, Kapitan. Naala na ti rupa da idikimalay at na itigit. Nasipngat, nga mairupaan mi da. Kat asino mo na kitang agtatakaw ngay? Da Fidel kin Noel, Kapitan. Fidel Ramos? Anya? Dagiti kalugaran tayo matlaang, Kapitan. Isumot lagaya makasitiraksyon ni Noel idinagsabat kami dito dalan. Kaslaad da pa nagbuteng na kanyak. Nag-report ka din ka nagiti masiklan. Uwan, Kapitan. Dalpasen. Imayak takayat kulaang nga ipakaamukan ka, Kapitan. Mapan kayo kano iji barangay hall nanang. Abay kanaw, asinaw tinangibaga. Adda tinangidemanda kada kayo. Ha? Anya? Dayta tibagbagak nanang. Dayta kinaulbod yo ti pakaibaludan yo. Anya kalaki din mo anak ko. Imbis nga ipalawag mo na sayaat, but-but ngenak pay lang mo. Saan ka di pa'y analawag kada kayo no asino tinagdemanda? Ti tao, pinabasol yo ang nagtakaw. Ali Pabida pa mor! Papansin pa mor kini Uncle Edgar nanang. Ibirok yo talaga ti pakaisagmakan nyo. Anya lakit din aya. No kasta, amo yun no asino tinagtakaw, kapitan. Ewan, katsika, naidimanda ka. Ay no kasta, maibalod akon, kapitan. Santay asigurado no anya ti ibaga nagiti masignan. Ngamit ti panagkunak, kat mabalin ang maibalon ka. Sana nalaga, ti agpabasol iti tao nga inusintimay. Kasi mo ni daddy, no iso ti naibalon. Gapo iti inuulbog nga istorya.
Ay, pagbababaw ya kung tinaramid ko, Kapitan. At dati na kay mga kanyak at type mo kanunid ka. Iso ka na ti makakapo. Kaya't mo, ti agpapansin niya'y balaw. Iso nga aramid ka mo tiyan iti istorya. Kasta ka na tisay. Ay, kuha, Kapitan. Sige. Uray di monsong batan ti saludsot ka. Sangwam ti kasam. Anya tirumbang aramid tapno sa anak ka mabalod, Kapitan. Sa anak ka nakasagana maibalod. No, yatras ni Dani ti reklamo na kontraking ka. Nagasat ka. Ngam no ituloy na. Malas mo. Pagbaludan to, ti pagtinagam. Adda ka din ni Danay. Hey, awan ni Dani ditoy. At datin lakad na papilis. Happy ka, day? Kaya't ko kumaakasarita ti anak mo, Rodilio. No namnamam ngayat tras na reklamo na kontraking ka tese. Dita nagbidot ka. Ania? Narigat ti mapabasol iti banag, adi mo mo't inaramid. Kasanulangan no namati dagiti masignan iti imbagam, kat ti anak ko tinaibalaw, di awanay. Talaga ka di adinak mapakawan. Ay, pasensya kan tisay. Uri aglabos ka dito isang wanak, ituloy may ti agkasaw. Ito sumarunong amin, di kagpababasol no saan ka mo't asiguradaw. Kasi dagiti inosente ang may sagmak, gapo iti olbod na sa uyaw. Kano kaya't mo tagpabida, hagpabida ka iti nasaya tawagas. Ay, awanan Reme. Talaga maibalod akon. Naturod kay tumat. Sangwan nyo ati reklamo da. Tulungan ako kumamot anak ko. Diyak kayat ti maibalod. Ay, awan ti maitulong ko kada kayo, nanang. Anya ka matan Reme. Kasla kayat mo mot maibalod ak nga inam. Kasta ti ragsak mo, di nakman konsensyaan na kasta nanang. Nagsasaw kayo, kasla basol ko pa'y. Ay, o na yan. Ay, awagak man langan ni manong mo. Imbaga akon kini manong tinaramid yo. Kat uray iso, awam mo lang ti maramidan na. Lukas tang arod, awanan, maibalod akon. Day tati ganaban nyo nanang. Pabida kay Tumot Ngamin. Naimbag kumamot ano pud no ti rumrumor di tangiwat yo. Saan mga rod? Inton sa marono, ngagpabida kay kinang Edgar. Siguraduan nyo ahusto ti rumrumor itingiwat yo tanay. Da kay Tumot lang ti agparikot, iti ibu nga dagiti kalukwan nyo. Anya La Ketdin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Ania La Ketdin. Isagsagot ka na kayo, ti Dhanmartz YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.